2 Timothy chapter 1 verse 5. Ishumayela ntwana namuhla email lapho. 2 Timothy chapter 1 verse 5. 2 Timothy chapter 1 verse 5. Tina sonke sime ngiwe uzeti imi aunengu osi iwe iveleko Tina sonke bazalwane Tina sonke sime chapter 1 verse 5. 2 Timothy chapter 1 verse 5. 2 Timothy chapter 1 verse 5. Ngikujuta ukukholwa kwakho lokude kutendisa. Yes. Mnike mic. Verse 5. Yes. Ngikujuta ukukholwa kwakho lokude kutendisa. Ngiko kona lokho ukukholwa lokwaqala kutholakala kugogo wakho Loisi na kunyoko Eunice. Ngineliqiniso ukuthi nakuwe kukhona. Sibongele nasekuseni kumuntu ogcwele lakho liyaphila abekhuluma ngale igama likaJesu Kristu. Hallelujah. Except bazalwane sithi indzaba yokukholwa uma wena lomdzala ungayiladi iBhayibheli, uma wena lomdzala ungakade ukukholwa bazalwane awukhoni ukudlulisela kubantwana ngoba kwanawe awu-understand lento loyikholwako, kwanawe awathi ukuthi ukholelwa ini. Kodwa once wayibamba lendzaba yokukholwa, once wayathi lendzaba yokukholwa, once wakwathi ukukholwa ukuthi kuyini, athi lo ubhala kangcono ukukholwa kukuqiniseka ngetinto esingadiboni letinto lesithembele kuto. Into yokukholwa bazalwane ifuna utende ngathi uthi uyahlanya. Leli simo laNkulunkulu asihambi ngekubona kodwa asihamba ngekukholwa. Indlela kaNkulunkulu bazalwane awudingi kubanjiswa into lephathekako kodwa uyayikhuluma into lebeyingekho ibe khona. Lana sifunza khona kunathi uMpostoli Paul ukhuluma nomfana lomncane Timothy, uthi nakambuka Timothy athi wena Timothy lento oyikhulumako ikhumbuta gogo wakho Loisi lobekade akholwa bazalwane ntomemethele enzaweni yase-Emelo kuthi lento yemvangeli ifuna ukuthi siyibambisise. Uthi na usekhaya ugogo, uthi na usekhaya umake ubambe impilo lakho, ubambe iBhayibheli lakho, ubambe umhlabeleli wakho, umaTimothy phetha usume ubethi inyawo. Bakabanye abantwana ukuthi ndawukhala
ngemilomo uthi nina lonke osani niyabiselwa ekukhanyeni. Abazalwane bengiyokholwa ifuna abantu abatoyibamba bayibambisise, ifuna abogogo labadala ekholweni bazanyakatiswa, akunyakatiswa timo kodwa beme kule ngiyokholwa. Uthi kaThimothi wena uthi kaPawula wena Thimothi lokukholwa kwakho kumkhumbuta gokwakho. Yabona le nto yokukholwa bazalwane kumele ungasakholelwa wena. Manje sithuthi kumele ungasakholelwa wena. Uthi le nto yokukholwa ngifuna kuyibamba ngathi ngiyahlanya. Uthi angisendeli mina, sengendela boRuthane, sengendela boTendo, sengendela boManimani, boFelisha, bonke labakhona, sengendela bona. Uthi bayibone le nto ukuthi yaqala kimi noma ngabe bekumadima bayakholweni nabagelela. Yabazalwane lisidla uNkulunkulu emathini yabaseKolosiyeni lesibili chapter 4 lithi sishajwa malanga onke siyabulwa kodwa singakholwi. Nayo mkholweni bazalwane akusho ukuthi uzohlala udla irama kumbe ibhatha nechisi kumbe upolo nechisi, akusho uzohlala udla kumbe ikholelesi. Ngamanye amalanga uyaye kume ifresh ndume inemandi wodwa eceleni kwanamanzi. Uthi uNkulunkulu lo-provider uhlabelele ukuthi uya-provider ibe ifresh inemandi. Nikhona bazalwane uthi novula ifriji uyibona inemandi wodwa umele eceleni kwayo uthi uyasondla umekelele kwefriji ayinakudla, umekelele kwefriji ayinalutho, kunemandi wodwa labanzako. Uthi siyahamba ngekukholwa siyalizwa izwi lakhe. Uthi siyahamba umekelele kwefriji ayinalutho. Ungawashumela nomnye umfundisi athi kuke babakhona umndeni noma kade banomntwana nomnyane eliswane. Let your corner. Uthi lo mfundisi baneliswane lencane ekhaya. Kuphele libisi esikoteleni. Umntwana nomncane uphele libisi esikoteleni. Kodwa nabazalwane nabakaphendlini bema. Athi siyahamba siyalizwa izwi siyasondla bahlabelele njalo umntwana uyakhala. Umntwana ufuna libisi kude libisi esikoteleni uyakhala. Kuphakathi ebusuku asihlengiwe phakathi ebusuku inhliziyo izovua bemile phakathi nebusuku bayahlabelela bayathandaza. Lalela uma ngabe indoda iphetha kuwe, uma wena ungeke ukhale kulesimo losiphetha, uma ungeke ukhale umuntu omdumisa kulesimo wena ukuthi kukhale nabanye. Futhi lo mfundisi nakashumayela ngoba khona indvodze lebeyilele ilele ebhedeni konke kuhamba kahle, ifrishi igcwele ukudla, ilethe imoto, konke kuyaflowa, ilele ebhedeni. Nomangele bekumele akhale nalokwabe ukuthi abanakudla bangakhali bamdumisa. Nabamdumisa wathatha lokukhala kwabo watofaka tumendoza ley'nemamiliyoni ley'ngabo bonke ley'ngene ebhedeni yakhala
kulana labazalwane laba umntwana wabo uyakhala kanalibisi abakhali bona inkinga yethu sijahela kuqala laba bona abakhali umntwana kanalibisi marabakhali kunokusibakhali bayahlabelela bayamdumisa indoda yona leyinemali nabo bonke lebekathingana nkinga ilele kwakhala yona yathi amkhona ikulala usinomfundisi yavuka ibhotha yagibela emotweni yayo yathi usidrive just around ngoba njengoba ngakhona ikulala mhlawumbe la driver nje uyasekunemthongo ya driver uNkulunkulu wayikhomba wathi ngene egarage yasayingene egarage akathi nokuthi uyokwendana egarage nakangene egarage wathi uNkulunkulu ngene ekhaya esitolo wangena ekhaya esitolo la garage kunetitolo letivulwa nasebusuku la mini market avulwa nasebusuku wangena ekhaya egarage nakasahamba la ekhaya esitolo akade ukuthi angathengane wathi uNkulunkulu nali libisi uthi wayebisinda kabamba libisi yatimuta wayengane libisi akunaliswane wathi uNkulunkulu badala libisi wayethilini wabadala libisi waphuma wagibela emotweni nakagibela emotweni ngale ekhaya la umntwana aphelele khona libisi abakagivapi abakayibone impendulo mana abakagivapi bayahlabelela bayamdumisa uloya driver ebusuku nesitotela selbisi anaka driver yangakhona umisa ngakhona uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu bazalwane umuntu obasesimeni bese wena ungakhalisa kulesimo kodwa umbonge esimeni ingabe ufuna abantu abatombonga bambonge basesimeni lesi Bible what driver unamfundisa uthi what driver njengoba what driver bakulelo khaya uthi usubona ngeshawutela phapha lapha ekhaya bahlabelela bayathandaza benza lokwana wema bathe ebusuku kangaka kwenze njani kuleli khaya wehla bangena nakangena uyabuka kwenze njani bathi sinenkinga uthi inkinga yini uthi siphelelwe libisi lemfana manje simene tinyawo semthandazweni kuthi lo mzala wethu isuku asekende ema-miracles uthi umntwana khona ekuthola libisi uthi umfundisi imvotha yangabatsheli lutho yasuka kubo yabuyela emotweni yasho imakula libisi yathatha libisi ibikisa kubantu lebe bangathi nokusilibisi liyokhamba kuphi ibikisa kubantu lebe kathi bangakhali ukuthi abana libisi inkinga yamnawe singashodelwa libisi siyakhala inkinga yamnawe ungashoda libisi asimbongi ukuthi libisi alikho kodwa siyakhala yeNkulunkulu ukukhonza kangaka wayekuphelela libisi lemntwana bantu bathini kunokuthi umbonge esimeni uyakhala waletha libisi waletha kulabazalwane uthi ke Paul akakhuluma na Timothy uthi lento yokholwa lele ngibona la kuwe mfana wamTimothy ngathangala uyibona la asingalo ngibona gogo wakho loWise uthi nayisuka gogo wakho loWise ngathi yehlele nakubaba wakho Eunice uthi ayidilanga kubaba wakho Eunice ngathi sengiyibona la kuwe ngitosumake lokukhola kwenu ningasendeli nini yendela nebantwana benu uthi lento yokholwa noma ingasakusebenzeli wena kodwa abantwana bakho babenefite kumele wena vele isakusebenzela manje abantwana bakho babenefite sengiyothandaza Jesu uthi lo mnumzalwane afakaza uthi bekana babo wakhe bebengakholwa noma benakakholwa ukholwa lokuthi uyahlupheka manje ukholwa kwakhe umbona ngathi uqebile nasemsebenzini abakasebenza khona bekathembekile asebenzela umlungu wasebenza nalomntwana kalanda uyakhula uyafunza wathina sekumele ukuthi umntwana aye tertiary babe washona nakashona babe umntwana akasakhonanga ke tertiary umntwana soyahamba ke manje so apply imisebenzi laka apply imisebenzi kwendeka ukuthi bambita ku interview bakwalo umntwana ushone akakamshelanga lutho labe kasebenza khona bekasebenza nje ayigeneral worker kunalutho lokusele kuzokuthi ukhulisa umntwana waya ku interview nakafika ku interview khumbula akakayanga nase tertiary nalesingisi sala emakhaya afanana naletifiketi ngisho kufuza letiketi tsawo noma bami interviewer beva ukuthi nangempela akaqualify benza
kuyenzeka ukuthi kulomsebenzi lebambitele wona ngangempela akaqualify. Uthi lo mzalwane nakafakaza kanzi lapha ekhoneni lapha ya. Kuhle lo mlungu. So mlungu nakambuka lo mntwana. Uthi hayi man. Tell me again, what's your name? Mani belungu. Especially labo simajati. Bayavama ukuthi labanetinto bakunikete bafuna ukuthi bamagama abantu bakho. Bafuna ukuthi abantu bakho ngubani. Base take this, you'll give it to Zonda. Take this, you'll give it to us. Uthi mlungu, tell me again, what's your name? Alisho lo yagama lakhe. And what's your surname? Alisho lo yagama lakhe. Athi where is your father? Athi lo mntwana baba wami washona. Oh Jesus. Amlungu athi buya kimi. Ambidele eceleni. Athi babakho nginobe kanje anje. Athi ndobatane nangempela nguye. Athi umlungu uyabona ndobatane yami. Ngithe nangubuka wena. Ngabona sithombe sababo wakho. Ngithe nangubuka wena ngabona kuvela babo wakho kuwe. Nenqa yababo wakho. Hayi nenqa yobhatala. Athi nenqa yababo wakho. Babo wakho beka faithful servant kimi umsebenzele iminyaka angikhonanga nokumbonga ngalutho bekathembekile akakaze wamtshontshelwa akakaze wangendela lutho athi umlungu nenqa yababo wakho uyawuyela bedroom niyobakhulumisa umsebenzi uyawuthola awutholi ngoba uyaqualifya awutholi ngoba uyaqualifya uwuthola nenqa yababo wakho lesinye lesinto bazalwane lowuqedako nyalo kuweneka wena ungabenefiti lutho kuweneka wena ungatholi lutho bathi bayosina bafika abantu bakho bathi hayi mani ngathi wena silipha lo babakho ngebumbani alisho igama lakhe bathi lalela bona uqualify listen baby lo nkulunkulu esikhonzako uqualifya the unqualified they are qualified kodwa ngenxa yeJehova uqualify lokukholwa yekubona nakuwe ulobe kunagogo wakho lowise ulobe kunamama wakho Yunise ngifuna kutometele kuseni bazalwane kuthi khona ngathi uyahlanya noma ingasasebenzeli wena lento iyobasebenzela abantu bakho noma ingasasebenzeli abantu bakho iyosebenzela abantukulu bakho. Hallelujah. Jesu nakasuka Prophet Paul nakasuka nakeza khuluma ngamagama lawo kuTimothy wathi Timothy mfana wami ungavumeli abantu abasha basithathele phansi siphiwo sakho bathi uba kulomunye wabantwana bami hayi ngoba Timothy kunento lehlakayile Paul bathi ngenxa ya Louis ngenxa ya Eunice ngenxa yakho mawami kuweneka wena ayawudrive imoto kuweneka wena nawuhlala esitulweni lesida yakho kuweneka wena nawusebenza ofisini lekhona bathi ngenxa yokukholwa kwakho uyovuleka indlela debantu bakho uyovuleka into asimele ngetinyawo. Oh yes Lord. Sesiyothandaza khona umhlabelelo ushaka